Bater ninguém ele vai andar. Qual lugar tem glóbulas vermelhas ou glóbulas brancas? Aqui, Cadê? aqui. Qual é plaquetas? Esse Aqui. é plaquetas? Sim. Qual lugares está produzindo de glóbulas vermelhas? Pode mostrar para papai? Eu faço que meu cabeça não tem um cabelo. Mas eu tenho treito esse, olha, no meu pé. Tem purucuçu aqui. Tchau! Tchau! Que é isso? Que é isso? Sistema de muscular. Mostra para papai. Quantas células tem? Quanto tipo de células pode mostrar para papai? 1, 2, 3. Cada um para onde? Esse. Esse é sistema muscular. Outro é sistema de... Cadê o digestário dela? Digestário. Pode achar? Aqui. Acha para papai. Procura. Digestário. Mostra aqui. Aqui tem um ajudante. Digestário. Cadê? Cadê o sistema esquelético? Outro? Que é isso, outro? Espera. Muscular. Muscular. Esse? Sistema de nervoso. Outro? Sistema de cardiovascular. Muito bom. Outro? Olá. Que é isso? Mostra para papai. Não é esse primeiro. Esse primeiro, fala. Sistema de linfa. Sistema de linfático. Feio, papai. Que é isso? E esse, por favor. Esse. Fala esse para papai. Esse, por favor. Esse sistema De cardiomuscular está aqui. Esse cardiovascular. Muito bom. Pesunak pendorami Pesunak dorami kojā? Dorami اینجا. الان روی کجاست؟ الان کجا؟ دارو میپره رو موسکل. دارو میپره از اسکلتیکو. آفرین رفت رو اسکلتیکو. خوبه. حالا برو صفحه اسکلت رو به من باز کن، به من نشون بده. باز کن بابا ببینم. خب حالا چی دربارش میدونی بر من توضیح بده. سیستم اسکلتیکو. چی داره؟ زامبی. زامبی شده؟ سیستم ماسکولار زامبیه؟ آره. خب بقیه سیستم ها رو باز کن به من نشون بده ببینم بابا. کدوم سیستمش رو بیشتر دوست داشتی؟ موسکولار. چرا؟ نه کدومش؟ از کدوم بیشتر خوشت اومد؟ اسکلتیکو. چرا؟ شبیه زومبی بود؟ ترسیدی از سیستم اسکلت؟ نه بابا زومبی نیست اسکلته. اوی اسکلت. چاو اسکلت. الان سیستم چیه؟ ماهیچه بگو. چاو. این سیستم چیه اگه گفتی؟ چاو. نگفتی که بابا. چاو. چاو.